Tuka Jumatatu ntariki 23 kwa tuone kilenteto chia weru thamwanja mitawa mutembe yandwande. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki muthenya ruari nethrite aitongere muchemani yongwatino thirikari niwe Beck muci munene yu Nairobi Karen bakiari magavana ni bethrite bakiromba ngwataniro atetika thirikari na thirikari chima county kendo tira witi na mbere ni bokinyanira ndo munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akere na taririte batitigire muntu noriku ethire choke nyuma thirikari chamatura. Humbleness to serve with compassion and strength to endure trials and the vision to see the needs of the people they serve. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit we pray. So you are a county governor, you have a county integrated development plan, and one member of parliament comes with a budget bigger than your water ministry to do a small dam in a corner in your county. I'm not even talking of CDF here. So we have water systems in our counties that are run between MPs and some locals. You know, I think, Your Excellency, these are the things that we need to discuss, you know, in an honest way. Where there is structured collaboration, where we work together, like we're doing in NESP and in SHA. Your Excellency, you know, this SHA thing will not have taken off the ground had it not been for the governors. Because when everybody was fighting it, we stuck out our neck, right? And we got called all manner of names, and now everybody is on board singing the same song. So where we know it's beneficial for our masses, for our constituents, we'll collaborate. We just need a little bit of protection with respect to the boundaries of functional integrity. Because for us, when we try to do something that is remotely related to national government, the controller will freeze us. Nobody has the capacity to roll back devolution. It is so strong, no one, no administration has the capacity to roll back even an inch of devolution. We are already undertaking some concurrent functions seamlessly. In health, we have the community health volunteers or promoters program. We have the Taifa Care program, which we are rolling out without much quarrels. And I must commend the governors. You know, you would have expected, oh, this is devolved, I don't know what. But there are certain things which only the shared national infrastructure of the state can stop the counties, not because we want to claw back on their function, to make sure it succeeds. What the national government is doing, instead of leaving counties to fight this huge fight back alone, we in the national government are saying, let's take the flag. Okay? Let's take the flag. Because there are people here saying, oh, this thing cannot work, oh, there's a problem here, so we take the political backlash. The relevant ministry. Mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi na chokeretia Meru nkatho nontu bobo watambarukire ndiunga yo ntuku ithatu kauntine ya Meru. Akare Mithika ugite batiro tongire boni kubangania Meru kenda bamanyana na bakerekera kiri mantu igi siasa cia mwaka yo 2027 no bakethera betethia Meru kuona mantu igi witi na mbere na chokete ameneria bunge ba Meru akiwa ni bobo abanganiti kwithira nendi bakiangara tene michemani yo era babanga matauni mwanya kauntini ya Meru akiwa bobo aremere nyuma yabo kwithira bakendo ni ya Meru na Meru tira michemani yu ni ukinyanira. Buru, from the depth of my heart, I want kalkwenda kuwa buru Meru kumanya nkorone yakwa na tongeri babangi tuina bwao kako tukwenda buru boya nkatho cietu na tubwiri bwega sana nonto bwa kumara na utu support kiri musafara yo kwendia kiama ketu kia DCP wendo bora turonere ndene Meru kiri
ntuku ichu igiri chithatu ni wendo bunene kambu wende National Organizing Secretary wa kiama kia DCP na timu ira ikurani DCP county ne tutoteki wendo buu na support you for granted. I will make sure Murungu aimbere tuwatanirite, and because we have become more clever now, kinya as we move into the future ucraft coalition ira tukathithia ekwania kasongo na antubawe nyumbani. We will do it in a way that to protect interest si antu betu kenda kinya kwa tuiga no tumba kwethera ntwenwe I one single presidential candidate atiombo tutumira buthuku kana mbo twendia ura William Ruto atuthithirie. So wendo buu makosa ato abuthithirie no ndo boa ubonenkera muntu na ato saliti tukoromborekeri na tuwe na nende kato tuinde tushe maume na madhwania tumena that we secure more into the future. But in the nauma Amero, you've made us proud. Because Amero eshima Mero ne tuire iye kene neo ya umite aruiba usiathi pande gurui. We have had great leaders Vamwariama, Maimunge, in the first UN struggle. Even in the second struggle, liberation of this country from one party rule by Tobi Manyara was a very key player who came from Central Menti. That is when we were growing up in 1996. Pantai Nkuraro, the late, no Kuba, died fighting for this country. So, Meru has some history. Ya kwethira tandwa kuintimidatwa. Minista wa Rutingu mwingi Kenya Geoffrey Ruku nethirite akiura njenzi ntuku Jumatano na bara bonthe bakethira bakiandamana patika thuki into bethirikari kana kinyabia antu kiumbe akiarie minister na taritite lazima antu bathukangi into bia antu kenda bathikirwa ni thirikari. Ritamoniki wa Mushiri na riboti. Kwa vijana watoto yetu, to our daughters and sons ambao tunawapenda zaidi, vijana wetu wale ambao tunapenda sana, wasichana wetu wadogo wale tunapenda sana. We have only one country. Tuko na nchi moja. Na hiyo nchi tuko na jukumu ya kuketi pamoja sisi sote, wazazi na watoto. Ni jukumu yetu ya kujenga Kenya, kutatua matatizo ambao tuko nayo tukiwa kitu moja. Kama kuna watoto ambao wameudhiwa na serikali, and we have them, we are ready tukae pamoja tuzungumze, because in our unity, in our togetherness, that is where our strength lies. Kwa hivyo natoa wito kwa vijana wote, watoto wetu, to our sons and daughters ambao tunapenda sana. Jameni, let's not participate in destruction of properties of the people of Kenya. Let's not participate in destruction of infrastructure, which has taken years, which has taken taxpayers' money to put some of these infrastructures, which we are destroying. Wakati tunaenda kufanya maandamano, inakuwa ni maandamano ya furugu, inakuwa ni maandamano ambayo haina amani. Kwa hivyo kunaweza kuwa na makosa ambayo yanatokea, lakini jukumu ya tutatue yale ambayo inapaswa kutatuliwa kwa njia ya amani, kwa njia ya utulivu, kwa njia ya kukaa pamoja. And we are saying this as your parent, ambao ni wazazi wetu. Ikundi ke kuruntuo kumantera chetine na rieto Daughters of Hope ni bethirite bakia mokenda wikira na inya nikinya kuromba thirikari na tuboe ndi bubo yabo batethere kuona kioto kio bakira na kibanteto yakurubani bataritie bangi bondi bethera bakingo misiorira kurubo bakwa na nende ne bakuromba yakurubangi batikethira be kwa nkoro na kinyoci andikithe kirimo bango yosha utira batekumbo ni mantu igi mathwanio na kinyamirimo ria yana ciana mantu yaya.
iri ta njira imwe ya gukiria ekuruntigwa kuma ntere jatigania coordinator kana mubangania wa ikundi wa muthemba to no Chris Muchangi na ombite kwigua agikinya ikundi-ini kije kene ta Daughters of Hope kuma ntere-ini jatigania kenda kwaraniria bari ta ekuruntigwa kumba kwigua bagikanira gwirigiro na ara bombite kwigua bakiure thirikari na gakinya siasa na antu bawendi bwa gutigiri bakubaririkana batiganirie kenda bakaumba kwigua bakithi na mbere gukiro turoni betagwa ari ba wirigiro nuntu turi wirigiro bobwinge ona akoro beta nituthomithagia na beto ona akoro beto nitumenyagira nja cietu na kinya akoro beto nitwakaga nyomba cietu tutikaraga ome na twithagirwa twina as Daughters of Hope twithagirwa twina activities nyingi na tuli bwira thirikari politicians atori na antu bonthe batugwate njara baumba gututetheria twithwa twina inya nkoroki tumba kumenyera na beto na tumenyera nja cietu tika mukuru kinya thanetre tiketiri agugwe ukario kimenya waiteya na waici yeci makinya njerori kana gi community rori yakiriyo kiria na baku bakwesima ibu ntu tukathaba cietu na twamuinia twamwira ibweja ekuru wabu nkuruki baumbite kuba bakiure thirikari gutigira ni kubaraithana ni ithore mwanyara kiao no nturi murera mwekuru tigwa imukuru wake tiwa Kenya marani kinene akingatagwo muye gwake kana kinya atunywa kamunda karaumbire kwigua agitigiru mukuru wake atigwa Kenya marani kinene mwekuru ntigwi nkona ikolokera mantu ya manene mwekuru mukuru meka 70 mukuru wawe amutiga ni kwakirwa nane kwao anete ko mwekuru mukuru rengi atiwa gucunda kinya into byawe biratigerine mukuru wawe so ni nkuromba ngaita mutetheria wekuru ba ekuru ni bamenyerwe na baciegite kinya bongwa so twiromba erware ta mwekuru ntigwa nono ta mwekuru ronge muno yago ni barungamirite bia kwa botho kumna mwekuru ntigwa akithura mantu atagirite no to kinya bwingi bokona bra mwekuru ntigwa ko itherwa ne baile kinya kana ka mwekuru ntigwa no to mwekuru atigirwe atena wa mukomutetheria kinya wa mutetheria kuthomethia kana kara kawe twambiririe twa gikundi gike nuntu bwa challenges kana mantu jara jonte tuonaga turi ekuruntigwa nturene cietu naja nuntu bamwe betu bagatunywa into biao bangi bakaurwa bangi bakagwatwa na inya ni ana bao bakagwatwa ni ba uncle bao na brothers uncles nuntu bakuria gutwika inherited na discrimination ne kuruntigwa bethagwa bari the biggest problem ni loneliness nuntu tutwere twina mukuru riu ucoka nyombo gwakara kuri gwenka riu turi amwe twithaga twina inyembe tukacokaniria mathugania tugatethaniria na kuthugania tugatethaniria na mantu maingi muno warira mwe no bari bongo baumbite kwigua bakiona utigira iba kwibandikithia gikandi yo rigitania sha kenda rira baumba kwigua bakiona mbajo gutigatwe kibokurukira thina inene medical camp iliku na ndake kwerere tulinjistaga na sha tukwende kuruba ithwa bana in sha nuntu bwa kwa avoid mantu ja mtu ata hospitali atena mbecha tutiona cia kwita ku fundraise tukauga mwekuru ni arrangeiste tuswe bula baumba ku register na bona mbeca cia kuria nau na medical camp ekuru bakathimwa mantu ja maingi today ithagwere an activity yetu imwe kiruterero obiciro mubunge wa mwekuru kaunti Meru no Elizabeth Karambuka ireme ukurukira Elias Kiremi uri mukaririgite wa GAF kiri kaunti ya Meru na umbite kwiwa kiwa bagatigira bari tobici bagutethera ikundi ta bibi kenda bikaumba kwiwa bigiukagira Mheshimiwa Kairemia no patron wa National Government Affirmative Action Fund na ni mwekuru wendete mono ekuru ja baba support yewe kiri ekuru ntigwa Meru County ni nene muno no ndu itwetete guntu gukwingi ku support ikundi ja bibi ekuru igwe ni murungu wetu Biblia yugaga murungu uga Biblia yuga murungu noe mukuru wa bara batigi na no ndu bwina murungu utekyo gikabumba imbije mantu ja maingi indi bukomba na kimantu jonthe kiripotera ndo cia weru kuma ntere tigania mbita wa John Thiga otonekanya gakunoka inchokerete na nteto ingi
Je, unatafuta unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nukwenda munda jo mwega Solution Housing and Investment iba gukumenyithia gurura na nyuki Prime Land ni miunda iri guntu gukwega na iri na title deeds ndene na nyuki barabarene na nyuki gwitaro muruti akwina Olpajeta Conservancy na kilomita 5 akikuma na nyuki town no witarire plot yaku araika 5 shilingi milioni 8 ikiamwe shilingi milioni 5 nusu eka milioni 1.3 kuota eka ingiri 700 na aneithia eka ni ingiri 150 kuria ni bobuthu no uri deposit ya gichunche kia 30 no thirikiri wingi na ntuko 90 kana kobe loan kiri Solution Sacco. Miundeje ni miaga muno ya waki ni antuwa ega kugwika biashara na kinyaga kuthithiria urimi ni untu bonte tonkurukiri ingira Solution Sacco kiri 0723 743 910 kana 0711 833 615 kana no uriungira website yao kiri www.solutionsacco.com. Solution Housing and Investment, your dream, our concern. Solution Sacco, your ultimate financial partner. My fans, the FIFA Club World Cup is live on SuperSport. Goats like Messi, Mbappe, and Haaland are in. Fans and fanatics from every continent are in. 32 of the biggest teams in the world are in. Every goal, every save, every moment of skill. All 63 games. Live. Reconnect now and enjoy an upgrade on us for more content. We've got you. T's and C's apply. Offer valid from 16th June to 31st July. Miaka kadhumba kuma mutaratara wa kithomo yukwalulwa
kuya CBC yorana ndio weto CBE niwe thirite ukireta mpangaratano kiria cieria chende bakire mwakwelewa uramwana kethira kiru na kinyora kethira kithiata kiroto kiawe utubone ne butumite kinyari toba kethira bakiangaratana bunene batikamenye uraba kethira batumira mutaratara yu indi mwandiki wetu antento tinyari kinyone thirite kariro ntubunde kenda kwithira kuritana no kurita kiundune yuru re mutaratara yuru no yero kwithira yuitithana mbere lakini chunjike mbere keronoro Tirimana na Mutethia na Emmanuel ana barabathari na umbani bwa kwaraniria gukurukira njara ciao ni untu bwa thina ya kuigua na bo bare aritwa skuru ni ya Kaga School for the Deaf. Mutethia na akenagua mono ni kurima na we Emmanuel akura arenda gutuika mutumi wa nguo na sarani. Activity best which Chris Mutethia ariuga nja nendete nja no tuneta mundene akarima na nendete kurima muno. Terari au kabere iroto biana baba bitae kioto kiri mutaratara jwa 844 CBE na ndi kioneka kutharira wendi umbani na biewa biana baribo bongwa. Kuringana na Profesa Jacob Kaimenyi ure niwe wari minista kagita kare thirikari ya thuganirie kugarura mutaratara jwa kithomo ni kwari na bata ya kureta CBC kenda guciarithia aritwo bari na umbani bwa kurita ngugi na njara ciao. O thikira antu bakiaria nao kadha wa kadha okauga bantu bakiuga ana betu bauma skuru bamwe ni half-baked. Avlegne ikuga ati kithomo kiao gitithiriburu gitiujuri kwi gintu gikura bena gachiro no tigintu ekithuku muna kwithirwa uwe uri engineer tuwe mechanical engineer kana electrical engineer weto orio tumantu tunini uthithie inya waku nja kana ne atori ukaigwa watu ntutitani wiji ume ba moku ake na ndi twachira batu no mwanka ana betu kana kithomo betu kuma pre-primary 1 mwanka university baiteno kwanja kwa namna ya vile bakomba kwithirwa bauma skuru muntu akomba gwiteria Nyakethira Kenya bare aciari ni banjirite gwitikiria na kumenyaniria na CBE bara baingi batikuerewa na ndene mutaratara jojo. Bwambere bobata kumenya ni ati mutaratara jojo jurani jwa 2633 juambagiria mwana ari na miaka ena ari atonyaga PP1 agachoka ageta PP2 na kurikia pre-primary. Kuma au ni miaka 3 kirilwa primary ari ni kuma grade 1 mwanka grade 3 kigerio kia mbere gikithithika mwana ari grade 3. 3 ni aejairwo assessment number. Assessment number eu ni agatumira throughout ke system wewe kithomo kiu kionthe. Aria onthe agetira uria baraeja wa index back class 8 na ndibererwo assessment number grade 3 baka registered batonya ge system kwa kigerio kira kionthe bakathithia results ciao chika uploaded kaigekirwa igatonyithwa ki mtandao chigeta ki namba wewe bonge bogitumi kumenya ni atekire CBE aritwa bakageta magerio janek jana jarani mwana ari grade 3 grade 6 grade 9 na grade 12 mugaruna jaire ake jari KCP na KCSE rungurwa 844 ende nande kuthima umbani bwa muritwa ni kugarukite bunene na magerio jaja jonthe nijo jakaringanirwo amwe nyuma ya grade 9 kenda kumenya njirere mwana akajukia kiri career path. Mbere mwana aritanagwa gukuruka kigerio agasukumwa mwanka gukakaba inyacho eri kigerio na aria kiri agaitanwa gukuruka kigerio kiu lakini KCBE mwana noe ukui sukuma wengwa
kenda aita untu bure na bundene nontu nande competence kana mantu jauja kuthithia mantu jara mwana kuthithia imantu jara najo te mantu jara uwe umusukumira na mwalimu nwe ngugiewe nande te gwitana kuria gutundira mantu ja meru iko mungaindi tu ku facilitate mwana akathoma mwana orende na kethiri talent kenda talent yu untu bu mwana uwe na bubumira mwalimu akika ku mungaindi uria ngugetaita Kira kingi kiangaratanĩtie baba ingi nĩ kwerwo ũrĩa mwana akathingata kĩroto kĩawe na Chomba Pathways. Bwa kũmenya nĩ atĩ mwana arĩkia kĩgerio kĩawe kĩa grade 9 kũringana na wendi na umbani bwao agatara gatigati ka barabara ithatu ya mbere ĩgĩtwo STEM nayo ĩrĩa na bara bendete mũno mathabu mantu ja kompyuta gũkanikania waya na mitambo utea na kinya mantu ja marito ja science. Barabara ijiri nayo ĩrĩtwo Creative Arts and Sports ĩrĩa arutwo bara bendete michetho kumatuka guchora kuina na mithemba ingi ya usanii. Barabara ithatu ĩgĩtwo Social Sciences iji nayo nĩ arutwo bara bendete muno kwaria na antu guchwira mathina ntaira na kinya aringi ba biashara bara andiki ba nteto na mawakili. Barabara ĩrĩa mũritũ akajukia kĩrĩji cio ithatu nĩ kĩmwe kĩrĩa gĩkamenyithia skuru ĩrĩa akathũngira kĩrĩ grade 10 nĩyo kũmenyekana ta senior school. Bunge bũrĩa bugarũkĩte rungu rwa CBE nĩ ũbangania bwa maskuru. Bwa gĩtũmi kũmenya skuru cionthe iria imamagwo cia secondary no mwanka ikanjĩria gwĩtĩkĩria arutwo ba kwĩjaru kĩrĩ bakĩonaga ũgoro nĩ body scholars. Arĩa skuru iji ikamenyekana ta hybrid schools. Kwa ngerekana skuru yare Akaga Girls na ande kanjirio gwetwa Akaga Girls Hybrid School aria kethirwo gĩtĩkĩria gachunchi gĩa 10 kĩrĩgana ka day scholars. CBE nkuruki nĩganĩte maskuru gũkũrũkĩra Pathways aria gwĩtio kethirwo na pathway ijĩrĩ na ingĩ ithatu. Gũkethirwa kũrĩ na bata mũritũ gũchiumia kũthũngira skuru ĩrĩa ĩrĩ na pathway ithatu kenda aremerwo nĩ ĩmwe ethirwo arĩ na kagita ga kotho gũchenjia kĩrĩngĩ. Skuru iji cia pathway ithatu ni chikajukia kiwango kia skuru cia national taura gukarikagite ene gaka. Tutirimane ntuku ya rojo kiri gĩchunjĩ kĩa bĩrĩ kĩa riboti iji ya mwanya nkugwatia kumurika na ndene nkuruki.